Arakan jatra re tehnya jatra lagi di sapra kanan. Sapra juta kanan itu apa celak kering. Tapi situng nyok ya. Hoi bestara bujur kana. Halo friends, alinya nama blog re jatuh ke sagun daram tehendo akan jatra kana. Arakan jatra re tehnya jatra lagi di sapra kanan itu jatra ini holdo setare ko jatra kia. Kanci ko ini kan setar gurih halak ar ini. Itu tuh jatra ini jatra ini haurin ठीक है यादो. Nanti ehop aka jatra celak lagi. Sapra juta kanan itu apa celak kering. Tidak dari lokasi celak kera ori decide nanti pas odok ke kering sapra kate. Dalam nyel ya. Jadi jatra ya tehnya video re. Endo keti nase ke rimila ka. Pe situng nyok ya. Hoi bestara bujur kana. Nya jatra re do. Pas muti dah awalan saja. Celak kene boda set adi ras bujur kana ठंडा banget nate bagan seti chala nyok kana asina nyelenya ore chet ko huya kana chet ko banget na dite to odok kana kicilong कम से कम 5-10 मिनट लगा तमामते साइकिल हो नोकाते सेनोक गado साइकिल इन गुजु का ताराम तेगी सेनोक kana Bah, netok seterinañ ahar jahare node khon dak le idiya na bagan re jaha kole rohoya ka onde lag dak le idiya ado ona ahar noy tara node tenyel dak ka noy kum thara dak mena anes to bai dak aka idite ona idite node kum thara anjet nyo akana node tenyel dareyak kan giya noy tara ar nyelet giya te kum thara ke dak mena anjet duwe kana muta-muti kichu din cela ar kom se kom 3 महीना kan dak ge maka telik di ya antara nyelete seterna ini bagan seterna antara penyel dayak kan dia धनिया बहा kana adi cara noage jaha masala bon mene ona gen ha jo baha na pore jo pore no rohor kate ona ge ri dako bakat kapisawa nage masala astehnya akan jatra rena ini jatra agu ke daga baraki en noy na bandri dhar tein nah gen ore bantu ke bena ka har tin chalak kana ke hor batuan ni nah gen to hor kana ina thana har tege chala huyuk kana ar ante mena ade gajal gya ante bathor kana talam rena bes ba huyuk to na chika noa dhare tege gor kana tehnya akan jatra do no nongka